ئەگەر ئەم vê قوناغ و vê derfeta dîrokî ji dest bidin bacawekî û çawa dê bidin. Demhatiye ji axaftinan dewlet derbasî kirdaran bibe. Bila serokê parleman hemû karekî bide alî serinca xwe bide ser derêxistina yasayên pêwîst bi serkeftina proseya aştî û çareseriyê. Hevdem endamê encumena birêvebirina kecekê Mustafa Karaso jî li ser vê pirsê axaviya û dibêjîtin demhatiye hikûmeta Tirkiye ji qunaxa axaftinan ber bi pêngavên kirdarî biçîtin. Kilîla sereke ji ya serkeftina vê proseyê ev ê Abdullah Öcalan bifermî wekî lanê serekiyê danûstandinan bihête nasîn. Ev ca Abdurrahîm Agdağ parlamenterê berê AK Partiya ji Mêrdînê mêvanê min li ser vê pirsê hêja Abdurrahîm tu gelek bi xêratiya Kurdistan 24 navfêrê debin serçavê min. Dem Partî gelek hetiye nava tengasiyê û dibêjin prose li pêşiya rawestanê ye. Balam dewlet tiştekê din dibêje aya prose li kîva asê maye? Berê prose wek hûn jî zanin guhdarê hêja jî zanin di sala 2024 yekê cotmehê li parlamentera Tirkiye li serokê Partiya MHP Devlet Bahçeli van kir gobera Öcalan bê biaxive û PKK fesix bike û te bi çeka berde. Öcalan jî 28 Sebata 2025 ban kir li PKK kongre xwe bicivînin xwe fesix bikin û çeka dînin. Wek sembolîk jî merasimik a danîna çeka jî PKK pêkanî. Bes dixwazim ez vêya bêjim di vî warî gişî de jî ne axaftin tenê hatî kirin. Gelek karekî girîng hatî kirin dewra parlamentera Tirkiye ji temamê partiya beşdar bûn. Partîk marjînal tenê ew beşdar nebû. Serê sedî nod temsîliyetek xurt partî di hev civiyan Partiya Desthilat a İttifaqa Cumhur a Desthilatiyê û Partiya a Muxalefetê a sereke CHP û partiyê dinê ê biçûk tev di civiyan û rapor amade kirin wê rapora wek rênîşanekê yê duya dira de were hatiye gotin tev wek got dem partî jî veya îmzekiriye belkî çend xala da xwestê hinek ne erêniye xwe bînin ama teva îmzekirinin divê dira de ev hatiye gotin gotî wê istihbarata Tirkiye wê teqez bike giva PKK çek danîne û jê pê vê parlamento wê qanûnek vê derxistin evanê çeka dînin wê encamê wan çawa bibe êk endamin êk milîtanin êk dilxwazin herkê duruma wan herkê şert û metciya wan newekevin di vî warî de hatî li vê dira anasekîniyê PKK û em bêjin Dem Partî li vê bera dewlet qanûnê Abdurrahîm salek û nîv li ser destpêkirina vê proseyê derbas bûn hêjî dewletê pêngaveke kirdarî ji bilî damezrandina vê komisyona li parleman nehavêtiye. Gelek Kurd çavereyê pêngavên kirdarî ne ji dewletê derêxistina yasan e bû danpêdan bi mafên keltûrî çandiyên Kurdan herçine be eqrar bihête dan yasayek bê derêxistin bû azadkirina zindanên siyasî başkirina şert û mercên Abdullah Öcalan weke pêşmercê PKK'ye hûn dizanin. Çima nakem yani? Van tiştê hûn dibêjin li ser vana gotebêj çê dibe rast e derxistina qanûnekê di vî warî de hewcedariyê lewra evê guhê çeka dînin wê pêşberiya wan çawa be ew jî dixwazin bibînin û gelê Tirkiye jî dixwazin bibîne serokê MHP di vê dira de çend rojberê daxuyanîk da heta gobera statuya Öcalan jî bê eşkere kirin û got hewce dikir derxistina hinek qanûna jî ji parlamento got em hazirin serokê meclisê jî Numan Kurtulmuş di vî warî de ew jî barekî giran li milê xwe kir û komisyon jî bi şeklekî xweşik dameşandin ew jî got ez bawerim îro partî herkê naxasim a iqtîdarê wek AK Partî di warê derxistina qanûna de hinek amadebûnê wan henin bes dixwazin vêya fehm bikin PKK di danîna çeka de hinek mesajnî pozîtîv hinek erênî dixwazin bibîzin ki destê parlamento jî xurt bibe lewra viya kara ne iqtîdarê tenê ne anal sererkê tenê pîrê xwe dane ber û hem muxalefet tev dilberin di vî warî de dixwazim ez vêya bêjim ana du tiştane mafê Kurda mafnî danîna çeka û PKK bê girêdan vê riya ez bi xwe şaş dibînim van mafana insanî ne van mafana xwezayî ne van mafana wîcdanî ne axlaqî ne
بس دانینا چکا و یا تشکی دنیی پکه علاقه دردکه بیا تمام آوی بومن روم بکه هجای اگداخ مثلا تو دبیجی از شاش دبینم که دانینا چکان به پیدانا مافین چاندی کلتورین کردان بهتا گریدان مافین تمام مساج کرم خواست پرسا خود تمام بکم مافین ما بحث کره مافین خوزایین هر نتوایی کینه هر ملت کینه لسر هر آخه کی جیبه دولت کی کو قال دموکراسی بکه قال دادگه و دادوران بکه تمام اف مجاره کدنه اما لفدری پرس اوه يعني شم بري باكاكيجي كرد لتركيا هابون راستنا راستا بري بيشت باكاكيجي كرد تمام شما دولت لبندا باكاكي حتى بشتراز بباكاكي تشكر تشناكر بشترافان ما فبدا كردا بري بلا بدا شو علاقه وان بباكاكي فين جو همون كرد باكاكانينا كم دفي وارد لهب بكن از بخوا نه دولتم از کسکی سیاست مدارم اما تو پارلمانتری اک پارتی وی هجای از پارلمان برای از آنجی از اندامی اک پارتی می از آنجی دلخوازه می از حوال بنده می بس وی کارا نکاره کی هستانه بنا چند هزار کشتی پشواشتیه 5000 گوند هاتی والا کرن گلک کوشبری چه بویه و پرسگرکاجی اردنگاریا ترکیه درباس دکه یعنی لچار ولاتا و ناب نتوی ایرو مثلا کرده مثلا کی بوی اورنسل بوی جهان شمول یعنی نه کاره کی هستانه دو سال سرچون دمک درجه بس بنا اسپانیا اتا دمک درشتر لایرا ناب انگلیستان و ناب ایرلندا دمك جويا دريشتر شو بس تجمس سؤال دكه و تخوازم از بيجم هشتنا پیشیه ما گوتی آب دو گولات دمینه بین دکوی و وی کارا گلک استخبارات ناب نتوی تلیان عند ناب دنه ایرو چه به چترش سبه خواستکا دو چه بوبا فقط از بهوی می و وی کارا بمشه لورا مصطفى قراس وجي ایرو اویاگو و بریارا اوجلانه سروکی پککی از باورم دناب دولت دناب حکومت ترکیه ناف دولت ترکیه و اوجلانده هم دیدن چه دبن از هیوی دیکم دمک نزیک و پارلمانتورجی میسیونه که بستینه و اما برگیا خو برونایتر ببینن و ان شاء الله 86 میلیون ترکیه و جیرانه ما در و دوره ما دلخوازه ما جی و تبدأ بختوار ببن و دلخوش ببن دویواری. آمین. هجای عبدالرحیم آگداخ پارلمانتری برای آگ پارتی جمهوری گلکس پاس هنر هبن.